Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Wowe udahwema kutwereka ko bana natwe umunsi ku munsi aho dukurikirana uherereye waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twikaze rero muri aya makuru arimo aragarukwaho. Muri kano kanya rero tugarutse ku updatinga ku makuru arimo aragarukwaho bivugwa ko hari undi muyobozi wa mama 23 waje kuza kuba yagwa hano i Goma. Ibi bikaba rero ari bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa ko byagizwe ubwino cyangwa se byaracecetswe. Bivugwa ko ubwo igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarasaga hano muri uyu mujyi wa Goma gikoresheje cyangwa se ubwo cyarekuriraga ibiturika biremereye hano muri uyu mujyi wa Goma kikarekurira ibiturika biremereye ku nzu n'ubundi ririmo uriya mudamu w'Umufaransa. Biravugwa ko hari abandi bantu bagira muri batatu bari kumwe nawe. Bivugwa ko ngo harimo umwe ngo ushinzwe iby'umutekano, ngo numwe mu bashinzwe umutekano ariko atari abasoda ba mama 23. Niko byari rero byaje kuza kuba byatangazwa. Kugeza ubu ngubu rero hari itangazo risohotse, ndetse itangazo ryihutirwa cyane risohotse muri kano kanya tugiye kuza kuba twarebera hamwe muri aya makuru. Nkuko rero mwabikurikiranye mu rukerera cyangwa se mu masaha ya saa 10 zo ku itariki ya 11 Werurwe mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo drone z'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaje zinjira mu kirere cya Goma, ndetse ziragenda zirasa n'ubundi cyangwa se zirekurira ibiturika biremereye hano kuri iyi nzu. N'ubundi inzu ni inzu bivugwa ko yakiraga abayobozi bakomeye cyangwa se yaruhukiragamo abayobozi bakomeye, dore ko na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yajyaga agera hano i Goma igihe yari agifite access cyangwa se igihe ingabo ze zari zigikontorora uyu mujyi wa Goma, iyo nzu niyo yaruhukiragamo. Hanyuma rero amakuru ari kugenda agarukwaho kugeza ubu ngubu nuko birimo biravugwa ko iyi nzu nubwo byagiye bigaragazwa ko ari umuntu umwe, uriya mudamu umwe w'Umufaransa waje kuza kuba yayigwamo, nyine ubwo izi drone zarasaga hano kuri iyi nzu. Bivugwa ko zakubise igiturika kiremereye kimwe kuri iyi nzu, ikindi bivugwa ko cyaje kugwa mu busitani bw'iyi nzu. Biravugwa ko rero uyu mudamu ngo ariwe waje kuza guhita hagwa, ariko nanone hari abandi bantu bagira muri batatu batigeze bavugwaho rumwe. Bivugwa ko ngo baje kuza kuba babahisha. Binavugwa ko harimo umwe mu bayobozi ba mama 23 rero ngo waje kuza kuba yahasiga ubuzima. Ese uwo muyobozi ninde? Ese kubera iki yaba yarahishwe? Byaba byifashe bite? Ibi rero byose nibyo tugiye kuza kuba twarebera hamwe muri aya makuru. Icyo tugusaba ni ukudushyigikira, ukande kuri like, ukore subscribe, ukore share, ubundi tujye tubana gatanu ko kandi tutize ibyo mu magambo. Rero reka dusesengure tugaruke kuri ibi biri kugenda bivugwa bigarukwaho cyane. Bivugwa ko rero ngo hari umuyobozi wa mama 23 n'ubundi waje kuza kuba yagwa hano muri kino gitero. Iri ni itangazo rero risohowe byihutirwa cyane tugiye kuza kuba twarebera hamwe, ariko nanone rikaba risohowe n'igisoda n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kubera iki ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aribwo bubanje gushyira iri tangazo hanze rigaragaza abaje kuza kuba bapfira muri iki gitero cyaje kuza kuba cyagabwa hano muri uyu mujyi wa Goma? Ese nanone ibikomeje kugenda byibazwaho, ndetse binakomeje kugenda bishimangira ko ubwirinzi bwa mama 23 hano muri uyu mujyi wa Goma nabwo buri kugerwa ku mashyi. Kubera iki izi drone zaje zikinjira mu kirere cya Goma? Ubwirinzi bw'igisoda cya mama 23 butabanje kuza kuba bwa detectinga ngo bubone izo drone. Ese izo drone zihambaye ku rwego rungana gute? Nibikomeje kugenda rero byibazwa n'abantu bagiye batandukanye. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda agarukwaho y'ibijyanye n'aba bantu baje kuza kuba rero bagwa hano muri uyu mujyi wa Goma, cyane muri kino gitero n'ubundi cyari kigabwe n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba byaraje kuza kuba rero byaba mu rukerera rwo ku itariki ya 11 Werurwe mwaka 2026.
Bikomeje kugenda bivugwa ko rero n'ubundi ubwo iki gitero cyagabwaga ku ruhande rw'igisudani cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba icyo bashakaga bamwe mu bayobozi n'ubundi ba M23 nk'uko bivugwa ko rero ngo baje kuza kuba babigeraho, hari umwe mu bayobozi n'ubundi ngo waje kuza kuba yagwa muri kino gitero, ariko abantu bashakwaga cyane harimo General Sultani Makenga, hakazamo Bertrand Bisimwa, hakazamo na Oscar Barinda, Dr Oscar Barinda, ndetse na Joseph Kabila ndetse n'abandi bayobozi n'ubundi bo mu nzego zo hejuru muri M23 bari bakenewe kugira ngo babe baraserwa muri inzu, kuko urumva igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari cyamaze kumenya amakuru neza ko ngo bashobora kuza kuba bari muri iyi nyubako. Gusa amakuru ari kugenda agarukaho muri kano kanya nuko biri kugenda bivugwa ko hari undi muyobozi rero ngo wa M23 kugeza ubu ngubu biri kuvugwa ko ngo waje kuza kuba yagwa muri kino gitero, cyangwa se yaje kuza kuba yapfa, ariko ngo bikaza kuba byagirwa ibanga. Nibiri kugarukaho rero, noneho ikintu kiri kwibazwa cyane, kubera iki M23 yaba yarafashe mu by'ukuri ibi kabigira ibanga, kwaba ari ukubera iki? Mu by'ukuri ni ibintu komeje kugenda byibazwaho n'abantu bagiye batandukanye, abaje kuza kuba babona iri tangazo cyangwa se iyi communique ya kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero amakuru ariho nuko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwashyize itangazo hanze, itangazo risa naho ari nko kwihenura cyangwa se ari nko turabyita kwikomanga mu gatuza. Bashyize itangazo hanze rero bavuga ko mu gitero bagabye ku itariki ya 11 ni mu rukera cyangwa se mu mazacya yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026, rikaba rero rivuga ko muri kino gitero cya drone baje kuza kuba bakwica cyangwa se baje kuza kuba bari kurira igiturika kiremereye kuri iyi nyubako, ndetse biri kugenda binavugwa ko iri tangazo ririmo ko ngo hari umuyobozi wa M23 waje kuza kuba yahasiga ubuzima, ariko ngo bakaba barabihishe. Gusa ku ruhande rw'umutwe wa M23 amakuru ari kugenda agarukaho nuko muri bano bantu ko ari batatu bandi baje kuza kuba bagaragara baguye muri kino gitero, biravugwa ko ngo hatamenyekana imyirondoro yabo kuko amasura yabo yari yangiritse ku buryo bukomeye, ndetse n'ibyagiye bikomeza kugenda bigarukaho cyane. Ariko nanone ku ruhande rw'Igisudani cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, bakaba baje gutangaza ko mu by'ukuri ngo uyu muri abo bantu batatu bivugwa ko ngo hatamenyekanye amazina cyangwa se imyirondoro yabo, ngo harimo umuyobozi wa M23. Gusa ikintu kibabaje ndetse kinateye agahinda nuko ku ruhande rw'Igisudani cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategeze batangaza ngo ese uyu muyobozi yaba ari nde waje kuza kuba yagwa yaraguye muri kino gitero. Benshi rero bakomeje kugenda bemeza ko ngo n'uwo bita Joseph Kabila n'ubundi wahoze ayobora kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yarakenewe cyane kwitwa n'iki gisudani cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba bivugwa ko hashobora kuza kuba hari agakerenswa k'ukuntu byaba bimeze, kuko ngo ntabwo ashobora kuza kuba ameze neza bitewe nuko ngo nawe ashobora kuza kuba yari hafi ahangaha aho bagabye kino gitero. Gusa turakomeza kugenda dukurikirana tumenye ese byifashe bite, se uwo muyobozi yaba ari nde. Turagenda tubahereza amakuru 5 kwa 5 ko turi bugenda tubona amakuru mashyashya, tukaba turi bugenda tuyabahereza 5 kuri 5. Nyaboneka rero katugusaba gukanda kuri sabone cyangwa subscribe niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe. Ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu bambere amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangiza abantu babiri cyangwa batatu, turabo duteye nk'ukomeye cyane, ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye no muri comment usigame igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime bibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumbura mu buhanga, amakuru acukumbura mu bushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka dufate umwanya rero tugushimira kubwitange wagize ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugerageza ku musozo n'by'agaciro ukomeye cyane urugenzi kuri twe. Rero mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire by'umwihariko kuba wiga umwanya wawe ukawuduha ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugerageza ku musozo n'by'agaciro ukomeye cyane urugenzi kuri twe. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka asitura vista.